Here I am once again magpabadlong sa atong hashtag RYD Standing. Tara! So bright, I don't wanna lose that somebody. For the first night, nagbafay hopping ko kay tungod sa mga desserts. Then karon murag ang dessert gitingog na. Wala na, gitingog ito ng desserts mo. Say hi! Hahaha, kusa one stop shop na lang ang dessert. Pero kusa na lang niya ka, di ba kay Tagiya, no? Wow. Pwede mo tanaw lang, di pa mo siguro pwede mo kaon katong sa stick. Naka-close mo kaya siya. So dili ta patanawon, guys. Yeah, later na lang, okay ra, later na lang. Nag-start na ang youth job! Signs of aging, sir! I've met a familiar face. I think you're from Italy, right? I can answer your question. Explain. Oh my God. He's a bishop from Italy, joining the regional youth day. How was the regional youth day? Regional youth day, sir. I am very, very happy for joining this. Lagot ka. Lami kayo. That was Junmar. Ako ang poster brother. Sa may lami. Ang juice na para kita tamis-tamis. Actually, ano nga juice part na nun ay sagol nga kuan. Singot, ganihan nila. Ganihan, sa akin pakita, di ba ipakita tamo sa mga kuan, sa mga booths. Gipakita sa minimo. Karon unsa na kagubot. Paano pa kayo pag ano ako dira tagaan pa ko nila. Oh, sige, kuha na lang daan kuya. Oh, unsa na kabutan. Ako sige later na lang kay. Di ba ka later na lang. Kay naka-cover pag plastic tanan, naka-packaging pa ang ice bucket ug tanan. So unsa ako makuha? Di ba? So na lang na to. Lagi. Gwapa man ko din mga Oh, mga gwapa mga kuan dira oh. Ano murag mga Fish locker. firecracker. Healthy ring. Vlogger sad ka? Dili. Aspiring? Isa mong gi-follow nga vlogger. Well, Dasovich. No? Daniel Marsh. Wala. Vlog Squad. Salted peanut. Ba yun? Salted Si Will ra gid mo gi-follow. Anyways, say hi to my vlog. Hi. Cracker. So basically, this is our last night diri sa Navalete. Hopefully ma-enjoy niyo nato. Basically ang naka-schedule for tonight is youth jam. Dayon napay what else? Presentation from dioceses. Watch out sa presentation from Archdiocese of Cebu. Then for now, pahuway sa attack. Kaya mahurot akong memory. But I never really knew that it was over. Malukatan ako. Asa magalukatunday? Manako sa biliran. Malukatan ako ma. Pila ko nagsuon gid mo no. Anong ko ka-inter. So that is guys. It's a wrap. The third night of the Regional Youth Day. Pack up na may nanalo na besh. Ginalingan ng Cebu. Besh. Ginalingan ng Cebu, besh. Yes! Basta Cebu! Lahi! Rajon! Viva Pet Studio!
I love you from Palo. Somebody who loves me, who makes me feel so bright. I don't wanna lose that somebody.